bakwizera TV show turongeye turabasuhuje neza ariko mumeze neza aho muri hose hirya no hino mu gihugu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mu mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza aho muri mutuje muguwe neza abamaze gukora subscribe respect abatarayikora mukanda aho hasi mukore kukazogera ibintu byose bizajya bibageraho mu mahoro tugiye kubagezaho ibintu by'imikino kuko nibyo twahisemo nibyo twisanzemo tugiye kuzajya tuganira ku mikino tugiye guhera ku mukino ugiye kuhuza APR ndetse na Rayon ni umukino uzaba ku itariki z'ukwezi kwa 12 ni derby de Kuri ni uwo mukino tugiye kuganiraho tugiye kurebera hamwe uko byifashe tugiye kubirebera hamwe uko biteye ese imikino APR FC imaze gutsinda ningahe 5 Rayon Sport yimaze 5 ningahe mbere yuko bihura mbese iyo izo zisigaje kugira ngo championnat fazari irangire ningahe tubibutsa yuko mugomba gukora subscribe share and comment ni iby'igiciro kubagira ni iby'ingenzi kuba tubafite ni iby'ingenzi Rayon Sport rero muri Rayon harimo amakuru menshi harimo yuko ifite abaterankunga bamaze gutanga hafi miliyoni 60 hafi n'ebyiri mbere yuko umukino utangira bazaza kwamamaza aho ngaho nyine muri uwo mukino ni derby imeze neza ni derby ikaze ubundi Rayon Sport na APR yo byahuye ni uwo mukino wonyine uri kuvugwa nta bindi biba kuvugwa mu gihugu niyo mpamvu natwe twiteretse twajanga kuri Kwizera TV show kugira ngo tuganireho muri makeya ese bimeze bite byifashe bite aho ngaho iwanyu murimo murabiganira mute aho ngaho iwanyu byifashe bite derby yashyushye twebwe inanga ya Kigali byashyushye bimeze nabi turibanza turebere hamwe byibuze imikino 5 Rayon Sport imaze gukina mbere yuko ihura na APR byagenze gute byari byifashe bite turebere hamwe imikino 5 APR FC yakina byari byifashe gute yabyitwaye mite tujye twarebera amakuru makeya dufite hanyuma derby tuzajya tugumya tuyiganiraho kugeza ku itariki zirindwi tukiyiganiraho kandi uriya mukino azaba n'indyango ugenda kurayi imikino 5 iheruka rero igiye gukina kuko imaze gukina kuko niyo igiye kwakira APR tubibutsa ko ari ikirarane igiye kugikina Rayon Sport ifite abayobozi bashyashya igiye gukina iki kirarane APR FC nayo harimo andi makuru mashya igiye gukina iyi derby ni ibintu bikaze cyane Rayon Sport ifite ubuyobozi nizere ko mwabwishimiye utanga prime buri gitego kigendana n'ibihumbi 50 igitego cyongereye kuri prime y'ibihumbi 100 kikongeraho ibihumbi 50 bishatse kuvuga ngo ubuyobozi bwa Rayon nizere ko mubushyigikiye abareyo nizere ko mushyigikiye abayobozi bana imikino 5 Rayon Sport imaze gukina mbere yuko ihura na APR yahuye na Viziyo bayitambika ibitego 3 ku busa ari ku itariki ejo bundi ku itariki ya mbere y'uko 12 Viziyo bayitambika 3 bira ihura na Gorira bayitambika 2 hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 abareyo murabyibuka ihura na Musanze ijya kuhabutsindira ku kibuga kitoroshye iyi mvura yaguye murabizi ntabwo yabyoroshye ariko kiriya kibuga Rayon Sport yarahagiye ihatambukana Gitwari ihatsinda igitego kimwe ku busa hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 igi Musanze hakura amanota 3 Rayon Sport yihererana Kiyovu iri mu bihe bibi iri mu bihe bitoroshye ikubita ibitego 4 ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 irayikubitira ibwira ati we bayovu mujye kugwirirana muribuka ko ari igihe Kiyovu Rayon Sport yageze kumanura Kiyovu ijyana imisaraba irayimanurira yishingura murabyibuka mu cyiciro cya 2 reka turebere hamwe indi mikino 5 APR FC imaze gukina mbere yuko ihura na Rayon Sport tubibutsa yuko APR FC hari indi mikino isigaranye Rayon Sport hari indi mukino isigaranye mbere yuko ihura derby ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 asi Kigali APR FC yarayihereranye kubita igitego kimwe yayibwira ati subutu n'undi munsi kuri 28 z'ukwa 11 APR FC yihererana na Bugesera kubita 2
kuri Kigali Pele Stadium, Kigali Pele Stadium, yikubita bibiri, harimo igitego cya penalty cya Nibizi Ramadan, 24. APR yihererana Muhazi, yikubita kimwe, yakiriye ku itariki 10 z'ukwa 11. APR inganya na Rutsiro ubusa ku busa ku itariki 8 z'ukwa 11. Bizi irabirya bibiri, irabirya bya PRFC, irabirya rwose. Turebeye hamwe rero muri iyi mikino turasanga Rayon Sport niyo yagerageje gutsinda ibitego byinshi. Rayon Sport niyo ifite ubusatirize kuruta bwa APR, ariko bidakwiye yuko iyi derby ntabwo biba bihuna abantu biba bihuri. Ikipe itameze neza icyo gihe uko maze kubibona, ikipe itameze neza iraza igakubita indi. Muri bikubitego bine APR yakubitaga Rayon, ako hazaba yagashyamba kayeba ikipe indi kigaranzira indi kayikubita nk'umunani. Tukareba ahangaha derby gashyuha kuri stade Amahoro nshasha umukuru w'igihugu yaduhaye, muzehe wacu yaduhaye. Stade Amahoro isa nshasha ivuguriye 45 bari hafi kuzura, amatike arimo aragurwa kanyenyeri hize. Abayobozi barimo barahiga, prime zirimo ziratanga ubutitsa, abafana hirya no hino baba barimo barayiganiraho. Sport isaro ry'Inyanza rwose giye gura na PRFC. PRFC nayo iri kugenda igaruka mu bihe byayo, irimo iragenda itsinda match zayo. Uyu munsi iraza guhura na Polisi saa 9, Rayon Sport saa 12 irahura na Muhazi. Biraza kugenda gute mbere yuko derby ba match ya Rayon na Polisi, ya match ya Polisi na APR, match ya derby y'umutekano. Kasa turebye dusanga Polisi maze gutsinda kabiri konyine muri shampiyona 2012 ndetse na 2023. Nibwo niyo mikino ibiri yonyine, ahandi APRFC yarayihererana ikayikubita, Polisi yakihagarara ikanganya. Ariko ibyo ntibikureho yuko derby kuri 7 ari derby. Turebere hamwe match 6. Match 6 zimaze guhuza APR na Rayon Sport muri iyi myaka. Turebe ukuntu byitwaye hamwe. Match 6 byibuze zimaze kwizihuza zombi izi kipe, APR na Rayon Sport. Match 6 zimaze kuzihuza kuri 2024 ku itariki 9 z'ukwa 3. Rayon Sport yakubiswe na APR ibitego 2 ku busa. 29 z'ukwa 10 2023 rero biranganye ubusa ku busa. Rero na APR yari derby. 12 z'ukwa 8 2023 Rayon Sport ikubita APR 3 ku busa. Abareyo murabyibuka. Kuri 3 z'ukwa 6 2023 APR ikubita Rayon. Ni kanzemo Rayon yakubise APR kimwe ku busa. Abareyo bari kumerera nabi cyane. Rayon yakubise APR kimwe ku busa mu gikombe cy'amahoro muri Rwanda Cup. Hari kuri 3 z'ukwa 6 abareyo murabyibuka. 12 z'ukwa 2 2023 muri shampiyona Rayon ikubita APR kimwe. APR ko abareyo. Ariko kuri 17 z'ukwa 12 2022 APR yari yakubise Rayon igitego kimwe ku busa. Match 6 Rayon Sport ifitemo wini 1 2 3. APR kagira wini 1 2. Harimo dore 1. Shatse kuvuga ngo Rayon Sport yari iri hejuru ya APR muri iyi minsi. Kose APR murayigaranzura cyangwa Rayon irongera ishiremo.
tuzabireba ku itariki 7. Abafana mugura amatike, abafana muze turebe match, abafana muze ku kibuga. Stade iravuguruye, stade irubakiye, imvura nubwo yagwa nta kibazo, nta kibazo gihari. Reka turebe match zikurikira za Rayon nizihe, turebe na match za Peri zikurikira nizihe. Tufungira aho ngaho, hanyuma tuzagaruka tuje kubabwira uburyo ki abakinnyi bahagaze, abavunitse ni bande, abaha amakarita y'umutuku ni bande, imihondo ni bande, abiteguye gukina derby ni bande. Tuze tubirebere hamwe ku itariki 7 saa 12 ku Mahoro. Mwese mugura amatike hakiri kare, yego mugura amatike hakiri kare. Ku munsi w'umukino ni 5,000, ngubo ni 3,000. Tubibutse ko hari aho hamaze kuzura Skybox, aha miliyoni haruzuye, 100,000 haruzuye, 50,000 haruzuye, 3,000. Tugure vuba tujye kureba match, tujye kureba derby. Nubwo APR uyu mukino muriruka ko bageze kuwushyiraho, APR kavuga ati reka bemuretse kuwushyiraho, ariko bawushyizeho. Nkuko twari turi kubivuga, uyu munsi ku itariki 4 Rayon Sport irakubitana na Muhazi saa 12 Kigali Pele Stadium, amatara yaka. Muhazi irikomanga mu gatoze vuga ati Rayon turayikubita, ariko ibyo mwingira byose we Muhazi Rayon urabirya. Rayon iragukubita, Rayon iri muri forume, Rayon nimbi cyane, ifite faringanya hariya ni mubi cyane. Kuri harabura iminsi 3 mubimenye, tatura ni 3 muri Rayon Sport were na AP ku Mahoro. Reza tihura na AS Kigali nyuma ya AP ihure na polisi, ibintu birakomeye cyane. Rayon Sport zagihuye kuri 28 z'ukwa 12 muvuye muri Noheli. Rayon Sport zagihuye izatsindira yo mukuru. Amakipe mu majyepfo ko ari 2, amakipe yavutse mbere y'izindi, namwe mu makipe yavutse mbere y'izindi. Rayon Sport na Mukura zizakubitana ihuye. Tubibutse Rayon Sport ifite Muhazi, kagira APR, nyuma ya APR ifite izajya gusura AS Kigali, yakire polisi, ije kwa Mukura. Abarewe mwabimenye nizo match mufite. Nyuma ya APR mufite match 3 zikomeye z'indyankurye, AS Kigali, polisi, Mukura, APR FC. Uyu munsi nyine mufite polisi, kagira Rayon, nyuma ya Rayon mufite Kiyovu kuri 11, 14 ukagira Mukura. Mukura ifite Rayon na APR, urarye muri Menge. APR kajya gusoreza kwa Marine murumuna wayo ku itariki 21 z'ukwa 12. Umwaka tukaba turawusoje, twinjira mu mwaka mushya 2025. Bivuga ngo arabavuga ngo Marine nk'igitsinda APR ni murumuna wayo bayayihaye. Tuzabireba kuri 21 z'ukwa 12. Ako APR nimbi cyane nayo irakaze, yazanye ibitkura nkota by'abakinnyi. Ego nuko dusoje,
tuzagaruka tubabwira aho amatike ageze, imyanya isigayemo, abakinnyi, team news, abaterankunga. Mwibuka gukora subscribe, share, comment. Ni iby'igiciro, ni iby'ingenzi kubagira. Kwizera TV show. Ubu nibwo twaza mu imikino niyo twahisemo, ubu nibwo twaza. Aba Rayon, abape mwese turabakunda. Nandi makipe kandi turabakunda cyane. Uyu munsi tarasoza uyu munsi Manchester United versus Arsenal. Manchester United na Arsenal muri shampiyona. Muri FA mwaratomboranye. Bafana ba Arsenal mwabyakiriye mute? Bafana ba Man mwabyakiriye mute hamwe n'umutoza mushyashya? Systeme ya gatatu ari gukina y'aba defenseur batatu bane bangahe? Mwese mwayakiriye mute? Uyu munsi namwe muraza kwigaragaza. Ese Guardiola arongera kubitwe? Ni ibintu turuze kureba uyu munsi, ariko icyari cyatuzanya ahangaha ibivuga muri Rayon na APR. Derby yashyushye, derby yaje, ibintu byakaze. Burayi tudondosha Amadi Diallo bagiye kumwongeza amasezerano muri Manchester United mbere nyuma yuko yitwaye neza, kandi reka bayamwongeze nibyo yitwaye neza. Mazarawi niwe wabaye umukinnyi w'ukwezi kwa 11 muri Manchester. Erega nibyo aba yitwaye neza cyane. Wabagezaho kano ga statistic. Reka turebe statistic za Manchester City na Manchester United uko bamaze gukina dusoza. Tottenham yakubise Manchester 2. Bournemouth ikubita ubwo ni Manchester City ikubita Manchester City 2-1. Tottenham yarayikubise 2-1. Sporting ikubita 4-1 muri Champions League. Robert Cameron yaragihari amukubita 4 wowe Guardiola. Abantu barabyibuka. Brighton irayikubita 2-1. Tottenham iragaruka 4-0. Inganya na Feyenoord 3-3. Umunota 75 we Guardiola wari ufite ibitego 3 baraza barakugombora. Liverpool mbi cyane 2-0. Rwanda rwa Man U yakubise Leicester ibitego 5. Rudy Van Nistelrooy icyo gihe ni wari tozaga ari umusigire ayikubita Leicester 5-2. Turabyibuka nk'ibyabaye ejo. Anganya na Chelsea 1-1. Awoke bayikubita 2-0. Leicester iragaruka 3-0. Amuri Maraza anganya na Ipswich 1-1. Ajya mu gikombe kino bakina kwa kane harya niki manu namwe mwahananitse mwagiye kwa kane kwe muri Europa ajya gutsinda ikipe 3-2. Jobundi Everton 4-0. Naho dusoreje batudondoshe Burayi. Murakoze. Asalavista turabakunda, mukoreshe yandi comment, subscribe. Turabakunda.